Hinke rangsangni marete kising song ang tini hai kita lifestyle video tuwe faika sini bokok laisani lifestyle video nge sung tini simon lene sini bokok ni real name tamo bini biles borop te bini dedobar busuk bini family member busuk tam kada kaja totally video ni bisung tini simon lene nge norak tomuno like sana sajakai tang hangke please video poilano like layer di nge faidis nang kok bang leoi video na sang layana Hinke poile no bukuk laisa ne real name tamo hinke bini real name unka Laisa Deborma te bini nickname tamo hinke bini nickname unka Laisa no te bini date of birth busuk jeng simulane faidi bini date of birth unka 15 तारिख 8 मास 2006 bo achayo te bini bilas bor jeng simulane faidi ge bini bilas unka golang thagur para te bini present age tabu ungoi tongman hinke 14 বছর নিসলাইব kubangkuk mane 14 plus ngata ke bini family member busuk tang jeng simulane faidi ge bini family member hinke 5 jana tong total bini mom dad brother sister and sini bokok laisa ge faidi jeng bini height busuk jeng simulane obedient bisinte ge bini height ge 5 feet ge bini weight ge 46 kg ge bini religion ge Hindu te bini nationality India hinke faidi sung bini qualification simulane obedient ni basing te ge bini qualification ngke class 9 na botabuk phano poritongko ge faidi sung simulane botabuk kada kajaka ko hinkai sana thanga klayo botabuk phano kajaya kono hinmano tamni hingele borok kunuino hamjak lay aknoi je Mandawa thangoi kumalarok thukluwe aknai borok kuni je kajak mani abo je photo rok je video rok viral mani social media rok actually amo ঠিক no abo borok kunui engagement ungpai ke already hinke borok kunui punugoi dike rukulok no borok ni hamjak mano ge borok ni hamjak mano te kebo sikak manliya ge haifano borok tabukano hamjuk thangyako te kaisa nogobo hamjuk bo thangyako samiribo phayako hinke faide sung bini bf ni mung saimalenu obideo ni basing te ge bini bf ni mung ungkhanke Simeon Deborma te bini bf ni age ungkhanke 18 plus mane 18 বছর লাইব বাংকক উংখা গে ফাইদি সং সাইমলাইনো সিনি বকক লাইসা bo এয়ার ni simi youtube join klai inge bo youtube join klai mani ingenge 2017 no ksm production no bo join rikha apron simi bini video rok viral ungna chengkete lukurok bono sininani nangkha inge norok laisana chajagai ta khenge please video like klai ridi te dolok bai share klai di inge te channel no tabu phana subscribe klai khenge subscribe klai na di ama hai angte interested lifestyle video tubu phai to norok ni bagai inge norok ama hai kena support klai to ni anabo inge asung no sanai nge jotono no hambai te khulumka bye